Sampurna Abhiyan Jaimek Chokihola Havar Nilip constituency along Pemanpon. Jakong Chikloni Pai Krihniarni, Nilip Block and Paterpi Ponsi, Sampurna Abhiyan Thedunga Jaimek Pemanpon. Laso Jaimek Lake, Assam Sorkar Pensi, Ninkan Surihinira, Kriner Kebaninkansi, Kedeng Ponching. Laso Jaimek Penajok, Assam Angkang Kedotum an Ararapan isi Warsai Kimi, Kipiponja Pansi, Jaimek Kedengpon. Jasemet Rarapan Warsai Kipiponja Sonamung Haihui Hendo. Health Mati Ok Pranamu, Education, Lutarliamo, Women's Empowerment, Soar Lojako, Nutrition, Kichokijun Pen Ok Pran Kimikilongji, Sanitation, Kijuna Lang Misen Pen Kilongja Pan, Housing, Kidoketaka Hem Kipiponja Putak, Livelihood, Choklem Chodamamu. Laso Mayalong Aluhiaman Pen Dr. Numal Momin, MLA Mati, Assam Legislative Assembly, Deputy Speaker, Unpert Apabitra Rongpi, local MSC, Lapen Kapre Kapre Kethekedingatum, Jatong Dunsi, Mason Pen Mai Pichun. This BJP government. So it took a program at central government of aspirational block hisabe declare kora hoise or aspirational block hisabe declare kora karone yat jikhini nutrition or karone ba kheti kora karone ba health or khetrot jigila deficit ase self help group women empowerment এই গোটেইখিনিত আমি আৰু অলপ ইন্টেনসিফাই কৰিব লাগিব ডেভেলপমেন্টৰ তেখেতসকলৰ আপলিফমেন্টৰ কাৰণে এটো কাৰণে এৱাৰনেছ এটা কেম্প আজি হ'ল আৰু আমি ষ্টাৰ্ট কৰিলো এই সম্পূৰ্ণতা অভিযান এটো কাৰণে মই আহিছিলো আমাৰ এমএসি লগত আছিল তিনটা ব্লক সামেলাংছ ৰংগংগৈ আৰু নীলি ব্লকৰ একেলগে আজি ইয়াত হ'ল আৰু আমাৰ জইণ্ট ডিৰেক্টৰ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ তেখেতো আছিল তাৰপিছতে Assistant Commissioner Asil, Magistrate Asil, Tinuta Blocker, Block Development Officer, Amar Logot, Local MSC Povitra Rongpi, also the party Kajakota Kolase. But again, I mean, we take in the Mili Aji to at a word ought Sobilose, we pledged to develop this area and uplift our people. I in Dumhan, Hinek Longpen, Churu Bakardom Pajirilo. Pinia program ke pha puthak dikhethi thani ko pilia program ke pha ke lapilo sampurnata abhijan ko isi aspirational block puthak la jo ke legging ke li kichok se le adiman tum jate non kapali phan public tum han awareness ka pachini phat scheme puthak sitame kilong le din ko son se palong konji ba kidukela aga tum kelang kon thegu ma ko la program lo la kasi dan ilitum 6 department do ke indicator ka nang pido so mainly ke medical lo ek number bang ke medical that ke agriculture do lo resort SRLM do lo PhD do lo ICDS do lo ke mainly bang ke medical ahin magela ko lo jud ni free medical health check la pema hypertension diabetes sugar la so aputhang minitum chini bangwe to phone ko people si delong la si kai ki mata medical along down pensi kachi check ba kachi lang ni phansi so awareness ta pilo ki joy pensi gelang program ta mi pini patulo to wider ro si ta me kiron bon padolo screening diabetes la hai ta lo संथत से आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अहिन पेंसितनी लातुन सोइल हेल्थ कार्ड आपको थाक सितनी को सोनसी खेती की क्लेम अली कपालोंग ये फल निंकन बांधु बुते आलोंग ले मुखा हिंदू डाकी की बाके फॉरेस्ट दो को होते दसी कुपी को सोना पर से मैंने मिनियोर को सिता में हार की नहीं उसो आलोंग ले अपन असम की पन वन का परसेंटेज की बेंसी स्टॉक में आंसू से बा ज्यादा खेती से में पालोंग को जी लहाया पुथार से अवेयरनेस सोंदो kontak aku ICDS department kan dana cetong dundu lagi mane mainly pregnant women tumhan suarlu tumhan la tela mane suarlu tum dong si mane pregnant ba su sumar pathilu kote kicheng si achiklu pen tu sumar mahanga pathek an kopi kichu pense asumar sulhan sitami ba pi phan ba pai phan sitami healthy mother plus healthy child so pamanji bhan sitami dar kuni display pondo kontak thakse ako education department kan dadu education department ala sondo jate nolom ke monitum mane pirthi hachilo kote ek number ke education hinglo lo charli hin hindo lasi
Lo Charlie jong si awe pute munit tum baprang titil sila somar api apo sitami ba guardian tum sistami unan ke tum support tido nangji guide tido nangji jate somar tum lugo Charlie ten teacher phala tum citizen lo mane future citizen lo alang itun han son si baprang pen kengkam si jor pen munit ke me ke man por jila ha putar so district people lo adela PhD da do je lagi culture gua putar do mane lang kililia din si daninon PhD department and si kaboli pondor lo ala retrofitting ko do isi koina itu JJM ko do ke ghar jol mane pipe fitting ko nama kilong liedim andi kapali ground water suppose ke source pen jadi ba langroy langjing ate bokawi pulute ground water pen sikami pipe content adana bintang kali panason dulu la pen plus itu la block lo PNRD department and do hemsu puthak la hai ke do pila ni boy DPL functioning from PNC hotel Bukagan moi ayo pula surprise kala japon ona ta ko nai block room nai every point there is an excuse video में जब वो लोग जो और ऑफिसर के लगे को फॉल पाए 2 बार 3 बार बोलत है सही करे बिल कोड দিব লাগে নিজৰ পার্সেন্টেজ লৈ ব্যাক টু দা পেভিলিয়ন নিলিক কোড আছে অফিসার কোন লাগে আমি এমএলএ হওয়ার পিছতে মই কলে নতুন দুই we are going to shift তো যে টেররিস্ট আছে ইনসার্জেন্সি প্রবলেম ওই সিআরপি ক্যাম্পৰ লগতে তাতে আছে অফিস কেলে নহব Paribo. Myself accompanied them to start Nilip block office again. Then around 2017, I block here. Hotelor pra shift korisil. Aro etu korar pat ahe ami kaam korbo. Manu problem bole rasta nai, sob problem current nai, internet nai. Then electrification of I mean, try to look each and every village. There should be electrification. Here, I mean, proudly we can say that most of the village, 99% of the village in Nilip block are electrified. Rasta night will say rasta punne Bukadan pro 40 minute laga hai. Insurgency asle ami kotha patilo sob insurgent group surrender korle, peace talk korle aro peace agreement hol. Development continue আমি কৰি আছো এতিয়া বৰপুন তাৰাপুন নিচিনা জেগাত ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন নাছিলে তাত আমি ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন কৰিলো খোৱা পানী জল জীৱন মিছনৰ এতিয়া আমি পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিলো double zero 423 ya itu orang phone lagi problem দিয়েছে কারেন্ট প্রবলেম দিয়েছে স্যার আমার মেডিকেল কারেন্ট তো হেলে নাই generator escape